Saramamanda kay Vodafone. Win the gift of connection this Christmas. And a VTFM ekamidanga ikachi. Yasalaga kamragon VTFM 92.2 FM ekamidanga ikachi bekenda. Nanda ya wotal tu ni program ngona Saramamanda kay Vodafone Play and bongi ndai. Wa bambulo tsungai ni bekem ni kedeni tokani ni sengai ndo wotal tonga maingori and washing ngona binango bakina bekem ni talanga na sema tal tonga maingori and a Facebook page in VTFM and a winning live by the ritik membala trana program ngo watam bakindo sarabi kemuni natura ken marama angon Saramamanda kay Vodafone Play and bukuni taki lenga membala tanga nananda app ngo ni Vodafone Play nanamoti ko nela loyara sa tawani tsungai lama nabi lelo bobo me mbale tikendaru and singani sudungo kena tawasini mbaki wakina na itukutuku mbimbi ka ungandre boti nga mubanje otaka weekenda soto nin ruwa na mbaki mengo en sarabinga en Vodafone Play kembale kebako na biya ngandre mon sarabo na ngitogori ya en yang abi ko mo download takara ningo na app ni Vodafone Play ana taki lenga membreta nanda program ni Saramamanda ke Vodafone Play en mbongi binakani kuwa Saramamanda kay Vodafone. Win the gift of connection this Christmas. And a VTFM ekamidanga ikachi. Ya bakuri chunga nanda bengrabe na mbongi binani kuwa na salaga kamrego na VTFM sabi na michunga ngorbe ine mani kubu ni mbulu binaka arna yan ramatangali mgena ni mengani kina ngor mai anausori na lao arra siya mo chunga mai Australia mai Queensland mai be hunin rala boy ni mbulu binaka ba kina be liti mowi ndo mbulu binaka ba kina imanani vethena isa mbulu binata vingu na bale buna siamo chuma na mbongi ne ba kina bi anasa ngio bakabua mbulu bina weka mai ndela kando ndo siamo chuma kina en mbongi binango kena ngo men namuni ndo mono toni lala na malumu ni tomboke na ibo kura na serenga keisila men namuni ya ya bambulo chunga ni be waisele veile aki ni mbulo binaka mai nailenga andi bawale ni mbulo binaka mai nrata mbu mai nandi ndo mbulo binaka wanu ni binata ni be kende no wasi ni ngone binango ni takini na marata kisinda be tokani sitibe ni ngone kala ni mbulo binandra mbulo binaka wanu binata ni be kemra na bunu mro shamu tume na mbugo ndinda itabi tabu kan rungaraba ni takini na marata kichuka ndongana na mulai kenendo na musya era bugun na program go au na kay like takatalay na mo like may dob na mo like kendo na mo siya nong gundaw domoni ana sangyo ba buwan bole na weka ngu isa magana ni mga nikir matubale na baka buwa dalakando wana nakamita ng bengan tumbulo na menan may virreni koro na bunibi na kortu merasa nga ngol dawi kina sa ko na pa dito ngor menando bi raki o tia wana bi na mitiga ni ngona ngoni mai na omba na bitile bu bay os do la yawa lena rela undu mo na menen men kina le bin ni public school na concert ko ni mataka bimbinga ki bay irto ke na ngone ni tongo bere raki mai ra silina roko ndamana ni bole binaka mana siti ni suka kami da melo toka benra singa da bulati non bole binaka koroi bolu avenue mai nandi isambol bina bale bina siya mai dix matou non bole binaka mai wai rambetia mai lo toka wakin be Elizabeth ndaurewa ni bole binaka mai Rockingham Perth Australia sabanu ni binatal tele be kem ni anambong hindi ndaye sa lotembale ni bole binaka mena ni mga nikina price giving ni matakango mga meloto kay andi nani bitu ko walo ni bole binaka menandra nandronga paula mbea ni bole binaka
mena ni mengani kina beke mdo maisha ganga asini ngule beke na weka mai sabu na ibita dona sio kabeka indo bole binaka bina ni mitunga ni Derek Street we rewanga keten ramo la niata ni bole binaka zakatonga ngo rendo la sosengo na mobilikesa neilusi rau no munindaku ke nandobe munioti na ya sitela gonga ilolombu oi bole binaka wale ni binata ni tine yabu otama yabu me display take chunga ni vale wili liti mawini mbole binaka mena ni mengalikina lebo was mena ni melikina wasa mila litiana kwa bimbinga kibe imbola don mbole binaka Wambol tatan be luse modi wai ni mbole bina mena isa sertara megena ni mengalikina be arne tumutu mundal be sus ni korni wuli na ratu Simeoni Matentombo College be batu loa namosi prize giving kera graduation ni mataka Edward Jenna don mbole binaka mayana wai na tubututu ni mataka mangi ratu marabu megena ni meni ramarama ni atabada ka ekumbu batulele na nondolako wangande na South Sea Cruises na singa ni mataka Victoria Melbourne Hey. Kuwa bole binaka. Josefa mangi ratu marabun me na ni mengani kini marama ni tempada ko yakumbu batulele na non rala ko ba yo ki na ni sendi bola ko mai so bo bola me na ni mengani kini go ribe meroni bula ki ronan rua Josefa ratokambula don bola binaka TJ ratokambula na sabu rara ni tasiri nax rukua nimbule binaka tau waisale veile aki nimbule binaka mena ni mengaliki na o asilika veile aki mai plantation resort tamai iri mena ni mengaliki na veira na timi ni seni niu na reyawa na mosi na boko dingito ni mataka waindi na isa Bachen dininga uso ni lavendua. Ndo mule bina mena ni mengani kina go ribe rosi suka. Sabe bache vina ni mitunga ini go rondininga mai alonga nyotai. Ile abi kailo ndo mule bina kama ya BF plenty rotorua mani Zilandi. Uraya vanrahinga bina bale buisa. Nane mital tunga ini go ri alaba ndo wawatunga na bale ni tako suli. Wata samu suliano wanga ni vivoli mesu asi serema abatumbua ke ura wanrahinga wambul tato ni bi Simone Choka ndumbule binaka mai babau island Farah mai modive Penny udiwa imbule bina sa ratus tau sa bina bala sa mochukumai isa bina bala bu mai santo mai Vanuatu imbule bina ka esa tusaki imbule bina ka mena ni mengani kina be ya tabale kabaya linga iri tikiko orambo ka sanga ngula tabe kina o pena ya abondo nambola ngonga o esa tusaki na sukone balu berexe lambasai Penny udiwai is mengani kina irto kede na rere na bosai lot 13 ke rato wakani sila lot 19 bina bale busa na siya mochukumai nambogin din daya
Tamai nunu bol bina kamena ni mengani kinangori be radora bo mai malapano samela rakalavo ke ratu skeli tambukodoro. Tamai nunu so. Saramai dapat tokai ke ronda programa ni Sarabamanda ke Vodafone Play. Ni takin indana ke mai besta mai stal tuka na buko ni yawa ni rong serabo